Mizo Global Net Clear tu zong te chibei ule chanchin puang tu bendival puya chanchin tlang pui ngai thakna ilo na yang Malaysia MGN Troy tu ten Dr. Roding ale Mr. Elijah te Malaysia Airport a muana nei Malaysia MCF MRO ten zoko cha day ro pui takin an mang Libya ko pui sirte a IS firfiak tele Libyan militant fighter te in ka na thleng Germany highway leipoi mo tak Garden Beach chima mi pakhat thi in mi parukten liam na takan tuar tuna chanchin kim changzokin June ni som Karkalta Khan USA BACI Troy tu te Dr. Roding ale Mr. Elijah te chu Malaysia MGN Troy tu tele Mizo Fellowship frang ten Malaysia Airport KLIA 1 ropui taka mona annei Oleh, Mizo Global Net Chanchin cibai ule. Hei tu hi Dr. Roding ale police ate muana. Kan nei dona tu ni kanom na hi Malaysia Kuala Lumpur International Airport chung ani a. An ni hi US atanga ron kau tu te UN representative te ani a. Malaysia UN kaini zo na thak te na kan bei sei le. An chunga kan ma Dr. Roding ale police ate aron kal the hi ropui kan tia kan lompui tak set ani chuti ro chonin community Malaysia khoi tu te chhang ami puiten ropui taka lo kom na le lo mo na kan nei dona tu hi hei aron thleng tep to a Mali local time dal som pan hi le ani mis azad ve ron thleng tu ten ni tu hi kan nak me kan ni June ni som pan hi Karkalta Khan MCF MRO ten ZKC zoko chua de kumdanga anlo mangthin chu lim takin an mang di dan chong tai se langa tin min lama kan the angin na chi ke sam ko rama June ni som pan hi Karkalta Khan MCF MRO ten zoko chua de kumdanga anlo mangthin chu lim taka an man le thu palai ne na changan don ani tin hemini hian debate na nei ani a thupuyatan MCF mason natan sum ain in pum khatna thazo ti ani mipui an limin in khompo an thanhem le thu don ani bok ZKC zo ko chu de den chana article in ji siak ani ve boka thupuyatan zirnale mason na ani lawan pakhatna dong tu hian certificate le sum fai adonga a article ziange ama a chir chuana anei ngal Dia kan naik koi mo ta re mai din sa mai cha tu chuan zirna hi a bai tak angai to tak zat ani June ni Sompruk Khan Libyan khopui pakhat sirte a chuan IS fighter 10 Libyan militia fighter mi Sompruk an tha thu Abdul Esena chuan the Association Press soin ABC News chuan atarlang Sirte khopui hi hunrei to tak ISO chuan alo control to a Libyan sarkar chuan chu saktumin voi duai lo ma alo la to thin mei thla atanga voin thlengin Libyan militant fighter he khopui sirte beina awang hian fighters a som riat lain nonna anlo chan pha to thin ani he thil thleng awang hian Libyan sipei ta chuan IS fighter ho chu arem dan dana bei an tum thu antar lang Libyan military fighter te chuan western lam misrata khua atang lutin operation an han nei le loka ma se IS ho chuan until tum resa vek ang main an kong zo na tu anga an thriat na apianga suicide bomb manga an loin ready diam thu abu grain na chuan asoi June ni sompanga khan Germany Bavaria state ringnek khopui kianga highway lei poimo tak Skardenberg bridge rin lo takin achim thuta na thok tu pakhat thi in
mi parukten liam na tak antuar rescues helicopter pangale dock unit emergency service member miza somnga rolin chanchua na an tho thu German news site BR24 chuan puangin mera chanchin chuan atar langbok kum sang khazakwa somruk panga khan euro makta doi som panga sengin he lei hi do aloni to a kum somnga pakhat zeta upa ani to ani lei luile rin roll atlak to lo awangin nikum sang ni som panga khan asira athar do le ani a sang ni som pasari a zofel tura project siam ani a seizong hi meter zan hi somthum paruk ani a asan zong hi meter som ni ani bok rin lo taka an sak mek lei chim chuan German khopui adeng chuak nga la ti chuan thi le hliam tur te chu an sun pui hle thu transport minister jachim harmana chuan asoi kha tun tum atana Mizo Global Net Chanchin kanan ti chu thei te ani thir tu zong zong te in za fa in hun mang mong vek ule